Debo lisi kaipeng borok ni saktar lai mabai se tini ni program cing borok lai tunggu abni bagai ni poila am borok no babelai hambai ya faru tini orok kutum lai mani bahike cing ni wan suk ngobol ongkor kan orok na sana mucunggo noka sal ni kang ceng waisa mandai parisho kutum lai fru cini Father Rock ni bisingo dinner ni Father Rock ni bisingo kaisa problem ingka. Cini parish ni kebang ma, joto parish hisabe kebang ma youth rock de kemau. Kaile bayari ni jora faiferu, joto parish kaisa problem tonggo. Borak sawo chang cila maya, berai maya. Amu ni bagai borok cini mota yakare, kubuni mota wo baksa kai jao. Baksa songsare krona kai jao baksa Hindu over habai tongo. Afuru cing father rock saka cing ni youth rock ni bagai kaisa kotor panda kleina nangu. Panda bai cini juda parish ni kaiba parish ni cini youth rock sekla sekli rock borok de kubuni parish ni sekla sekli rock malay mano. Abni bagai cable sana nangi o dol kri ante iya. Norok no malay la ina bagai norok kubuni parish ni sekla sekli rok bagai borok bai kaisa kalau klaina bagai se cing o pandarok ni bagai cing wan suka abani bagai na tabuk norok sok bai kya ang norok bebak no belake hambai baru supaya Jisu saka ang no o sungsar ni pohor Ano ritang na aborok minik mao ma himgalak bo pohoro se mahimnai ani kadani sikla sikli rock pohoro mana bagai aru pohor ni lamao tongna bagai aru pohor bai himlai na bagai kaito norok no urungai tonggo norok de subrai Jisu ni sagri rock tinango Cini mota no television na bagai, cini mota ni joto samura klaina bagai, subrai Jisu norok na fan reka. Abadi bagai tabuk ni simi norok mota rok no mota no ham jaga ye, mota ni ham klai ni bagai, tabuk ni simi norok samung klai ke, tinango cini mota ni obasa belai kaham nai yang pojok layo. Abadi bagai no subrai norok bebak no joto no Borengai tonggo, ani logi faidi, an norok na lama punok naik. Ani kadani sekla sekli rok norok, jotono pohor ni kaitor ni sekla sekli rok se. Norok pohor bai tongdi, aru kubuno borok nobo kaitor ni pohor no punok di. Tabu borok ricabru cengkenaka, bini kok no saklai na bagai, kaitor norok no rengai tonggo. Kaitor ni rumah bai. Norok ni kaisa barja tonggo, subrai ni kok no norok, pirilai tongdi, bini kok no saklai di, afru, nana gini ni joto borok, bobai poito bai tansa ingke, kaito ni kemama hamari ro, cini bisingo mapai naik, norok muitu narik di, norok de o sungsar ni pohor bai, jeng o sungsar ni kami obasrok bo reklai mano. Kaito norok no fan riwo, ojorao tini ni simi cini panda cengka, kenapa cini juda competition ok dong nai, aru perin nai rok bo cing no kebama kaito ni kotama kaham ni bagai pernai, drug abuse ni bagai pernai, debo devotion to Mother Mary, juda subject rok ni bagai norok na perin nai, norok kaham ke nai, omrok norok ni langmao, kaham bitai tai na bagai norok saktar lagi. Afro kaito ni hamari bo norok ni bisingo mapai nai cing norok ni bagai kaito ni tani suri lai tong nai tam ningke kaito ni hamari bai tebo cing ni youth ni bisingo kaito ni fan mantan motani fan norok ni yago se apni sajik sajal rok se bini kokno pirlai na bagai
Sobray norak no rangay tongko. Sobray ni pohor te ching ni bisingo te bapay na bagay ching sakta lainay te bau ching ni sobray ching no chuba jatang jotono no hambay kolom ka. Hambai sini Father Paul sini Mohorpara Deanery ni youth animator. Belakang hambai Father no sini bes kanggo phai kok narang mani bagai. Te ang ojarawo stage sakau phai ni bagai koinai. Sister Rosie, Holy Spirit Congregation, please sister bes kanggo phai di. Te volunteer rok norok ready tong di. Hari sung sister no lam sok lainnya ya pak korop lainnya bising toy. Hambai sister, belakang. Oke, sung ojarawo hanya hai kok kenali penai tabuk ang koinai. Om Mohorpara Parish ni principal Father Robin, Father Nokoyo tabuk sini bes kanggo phai kok narak penyanyi bagai. Hari sung borno ya pak korop lagi hanya hai istes sakal guna. Jodono sari kaham. Sari kaham. God is good. God is good. All the time. Not enough. I think the youth is already in half sleepy mood. Some of you did not have your lunch, I think, right? Yes? Yes? But don't worry, a very good supper is waiting there after the program. So be happy and let us see. God is good. All the time. Once more, please. God is good. All the time. Very good. Respected Father Lawrence, the DVD animator of the diocese, Father Paul, the animator of the Deanery Youth, other esteemed guests, and dear
Added with that and produced another 5 more and another 3 more. But the one who got only 1 talent went and hid the talent in the ground. And when the master came, the one who got the 5 talent gave back another 5 more, and the 3 gave back another 3 more. But the one who got only 1 talent spoke a lot of things about the master and just gave back the talent that he just received from his master. Give thanks to God through our talents. And above all, not losing our faith. May this coming together increase our faith, increase our talents. May God bless each one of us. And I wish all of you a wonderful 3 days of musical meet cum seminar, wherein you will be able to unearth the talents that you have, wherein you will be able to give back to God the blessings that you have received through the development of your talents. May God bless each one of us and have a pleasant evening ahead. Bye. Hambai Father no, Father Robin, sini beskango kok narak mani bagai, guys seng tabuk sini paitha kok kenalai mandi tanglanai, tabuk o zorawa koinai, tini ni sini dinari ni chief guest, sini Agartala Diocese ni youth director, Boromgunang, Father Lawrence Darlong, Father not o zorawa koyo, sini beskango payai sino kok sai kenarani bagai. Padi seng hanya hai buni bagai yapak korobri bono isteso ringanai. Sari kaham jotonono ang belai keno tong thoka tini norok bai o first musical meet ni program ni magoi manjak thaiman kha nai di mia ang Visakhapatnam mo tong mani ang tini o jagao tong nai di kaitor ni hamar ni bising tuise chini program tini chung klaiman kha puila khe ang executive members led by Chini Takhuk Gaurav De Burma, his supporters, ang belai keno borok na ang hambay rin na muchungo tam hin ba borok ni leadership ni buthay tini chung nukman ka. Obo first musical meet deanery level ong pano ang sana muchungo norok ni buskang obo diocese level ni first musical meet hai no ongkha tam hin ba obo se puila musical meet chini diocese o obo history o hap nai chini laibuma hap nai khajani ta khokte bu khoksong ang Father Paul
SDB na ang belai kena ang hambay na muchungo. The father song o Deanery ni Mohorpara Deanery father song. Borok ni wansukma ni bising tui, borok ni chubama ni bising tui. Tini chung joto kuthum lai manka. The father Robbie jodi o jagano riyakhe chung o program no chung klaiman glak. Abon bagoy puila ono ang borok no ang hambay na muchungo. Mia ya tini ang Gaurav by Kok Salai Puru ang Kaisa Kok Bonosaka. I'm very happy with your leadership. I'm very happy with your leadership. Nini tuidul mani bagoy ang belai keno ang tong thokjak. Tam ni hin ba kubun bisi rogo jodi Deanery ni program klaina thangkain ke zonal level age Deanery kuroi chung zonal hisabe chung klayo zonal programs hisabe apuru chung se klaina nango diocese ni executive members rok thangoi o jagao prepare klaina nango tam klaina nango age rogo haifana o Mohorpara Deanery kaisa ideal Deanery hai tam hin ba borok ni Deanery o kubang ma jorawo no chung phayoi klaina nangya o jaga ni leaders rok borok initiative nawi program rok khlailayo zonal previously what zone was that west zone tong phurubo norok kaisa program khlaikha te tabuk Deanery level first musical meet norok program khlaiman kha aboni bagoi norok ni leaders rok nang belai khenang praise khlaina muchung otini let this continue let your leadership shine and because of your initiative this is happening in our diocese and you have become the example for all the other Deaneries norok kaisa example ungka chini diocese ni bagoibo chini kubun Deaneries ni bagoibo aboni bagoi norok no nayoi chungbo follow khlainai obohai program khlaina ni bagoi naidi musical meet eba musical bands namna ni bagoi asuk tiar khlaiman man khlai kha chung haifano chung oboni buthai chung nugya kho diocese level o but Mohorpara Deanery norok ni leaders asuk initiative nawoi ang tinen ang nugman kha o jagao phayoi ruchapnai rok kubun parish ni joto kaisa parish ni ya khumlung ni parish ni tongo mandai parish ni tongo tei Mohorpara parish ni tongo naidi asuk nai thok ke norok chini buskhango ruchapung tubukha obohai already Mohorpara band musical band chuk nugman kha aboni bagoi norok no belai kheno ang hambai re namuchungo khajani takuktei buhuksong ani friends rock sikli friends rock ang tini norok ni bagoi kaisa Bible ni kok thai ang pori namuchungo Solontia Paul Timotheos soihormani nung churai borok hunoi khoroksa baifano saknang yata ungjagdi tamokhe kok sama bai tongmung bai hamjakma bai poito khlaima bai kuthar khe tongma bai poito khlainai rokno lama soi phunuknai se ungdi naidi Timothy ongka khoroksa sikla borok hai haivano Paul bono ringkha mothani lukur rokno tuidul nani bagoi sikla no leader ungnani bagoi Paul bono bokjak mong rikha abo haino khajani ta khoktei bukhuksong kaitor tam muchungo youth rock ni bising tui youth rock evangelizers ungthung abo kaitor ni muchung ma kotor aboni bagoi tini jefru o gathering ni bagoi chung kuthum layo ang duita concern ang norok no sana muchungo chini diocese kubuino chung program khlaipuru belai kheno tong thok jagoi musamung rok tubu ruchapung rok chung nuk jago
haifano tini norok ni buskango phayoi kaisa challenge hayang tubuna muchungo obo simiung kain ke ruchapmung musamung obo simiung kain ke chini program rok kuplung ungya chini leaders rok obo kaham ke wan sukha abo ni bagoi khndawo norok talks ni bising tui speeches rok ni bising tui teibo fola ham krai ni bagoi kok thai kaham rok chung khna nai ek loge thangna nangobo entertainment the spiritual talks belai kheno hambai chini leaders rok no bhai wan sugui musical meet ungfano nini fola ni ham krai ni bagoi wan sugui fola ni ham krai ni bagoi kubang mak program bok hajakha te tini ang saka duita concerns ang raise klaina muchungo chini diocese o chini youth rock ni bisingo belai kheno nangkuk jak tamo self evangelization te aboni ulo chung thangna youth evangelization no self evangelization tamo naidi ang catholic borok ungfano ang kubang ma manuyang siniyakho ani poito ni bepare ang asuk siniyakho bible ni kok thayang siniyakho abuni magoi self evangelization nango sak no ang kothuma ka hampirna nango bahai ke ang khlainai ang tinta manuyang sanai kaisa ke prayer khlaimani bising tui nini relationship kaitor bai nini halok obo teibo kuthuk khlainani bagoi chung teibo prayer personal prayer khlaina nango abuni ulo understanding of faith ani poito nang bujina nango ang tini ang challenge khlaina mo chungo ang jodi norok no sumkhain ke satta sacraments tam tong norok sadi sakin ke kubang ma chini yudrok saman glak 10 commandments tam tong khain tongo nung sadin khain ke kubang ma o jaga ni yudrok saman glak naidi chung abo bai tam saimano chini faith asuk kuthuk ungyakhu chini Catholic teachings rok asuk kaham ke chung bujiyakho aboni bagoi belai nang ko ang sanai chini langmani bagoi belai nang ko self evangelization prayer understanding of faith bahai ke nini bible porimani bising toi te scriptural study kisa naidi belai kubang ma sources tongo YouTube ne bising toi nung khnamano bible ni kok interpretation rok the catechism of the Catholic Church obo porimani bising tui te nini kokti sal brum at least nok tharo phayoi kaito ni kok khnama te lopma te bajumani bising tui understanding of faith phainai aboni bagoi jefru chung o jaga ko thumlayo kaisa koimung norok nang narukna muchungo abong kha nini sakno nung sakno nung evangelize khlaidi evangelize yourself secondly chini father norok no chung sakha you are the light of the world that's why you are Catholic youth today norok chongjak nung haino accidentally nung Catholic ungya kaitor muchungjak mani bising tui kaitor nono chong mani bising tui ring mani bising tui tini nung Catholic ungkha baptized and sent waisa nung baptism man khain ke kaitor nono bo rohoro tamo khlaina ni bagoi buino kotoma kaham pirna ni bagoi father song kotoma kaham pirma hai norok pirglak haifano nini life example ni bising tui flaming the fire of love nini hamjakma ni bising tui nini tong mung kaham ni bising tui kothoma kaham pirmano tini nai di chini hawo Tripura hawo kubang ma nini yar song tabuk phano Jisu ni kok khnaya witong norok kiriwo chung borok bai tong khain ke kubang ma topics no tuyi chung kok sawo Jisu ni kok
sanani bagoi belai khechung lachijak aboni bagoi ang norok no koyo khajan takhok tei bukhok song tini nung believe khlaina nangnai nung poito khlaina nangnai kaitor ano ringkha angbo kaitor bai rohorjak ani takhok bukhok song ani yar song bai jisuni kok sanani bagoi obo hai courage norok khau phaithung omo kaisani muchungma norok ni muchungma bo ongthong aboni bagoi initiative nadi kaitor ni kok pirnani bagoi they thirdly please join politics ang tini norok no sana muchungo tini chini sujoy chungbai tongo ang belai kheno tongthogo bono nai tamnin ba politics ni line bo kisa turuk khe habui tong nai de ang tam bagoi sawo norok catholic mothani adong you are the representative of catholic church puilang saka self evangelization khlaidi sakni poitono bujidi kaitor ni kok thai rok no study khlaimani bising tui bujimani bising tui kaitor ni muchung mano nung kaham khe nung saiman nai jodi nung self evangelization khlai kahin ke a kaitor ni kok thai no kaham khe buji nai kaitor ni muchung ma buji nai khoroksa jodi politics o hap kahin ke a jagao bo kaitor ni muchung ma bo tubu man nai kubang ma threats phai tong tabuk jorawo chini christian ni obo destroy khlainani bagoi o sungsar chini youth rock bacha ya khain ke sabo muthang nai chung no jisu chung no muthang kha bo thuimani bising tui haifano muthang mung ni samung choli wi tongo nini bising tuyung na nango bo youth rock ni langmani bising tuyung na nango aboni bagoi khajani takhok tei bukhok so ang sana muchungo politics so haboi norok bo kaitor ni muchung ma o political field nung tubudi te catholic represent politics so haboi gus rock chamani bising tui chini catholic ni bumung tei bo bini obo nosto khlai obo hai chung muchung ya haifano je youth kaitor ni kok thai bai ekdom spirited ongjak bo hap khain ke muthang mung ni samung o sungsar ni jagao bo political field of ongthong je kuno jaga ongthong brok ni bising tui muthang ni samung muthang mung ni samung kaitor bai muchung jak obo choli oi tong nai a kok thai rok na ang wan sugoi tini ang plan khai kha kisisa jora na oi obo sanai hanoi je kaham tong khain ke norok nardi bukha bai ani speech khana nai rok again speech rok khana nai rok obo hai kok rok norok ni buskang ang saya jodi mui to tong khain ke I used to come to encourage you today I came to challenge you by saying all these few things it's not enough our faith is not enough today you really need to evangelize yourself you really need to evangelize yourself learn the scriptures understand our faith study the catechism be strong then only we can evangelize the other youth aboni ulose nong nini takhok bukhok song no kotoma kaham pirman nai so all these are my few thoughts for you today having said that once again I want to thank Gaurav and all the youth norok jotonang hambai runa muchunga suk participants naidi kubun jagao abahai nugya obo diocese ni gathering hayongkha aboni bagoi ang norok no belai kheno ang khabai khukbai hambai runa muchungo let the deanery Mohorpara Deanery continue to shine let it be example for all of us thank you hambai
Father no belaki hambai sini Agartala Diocese ni Youth Director sini beskango kok jorana woi sono saik narmani bagai Father no belai hambai geseng tabuk sini beskango tai koroksa Father pajak tongo belaki Father senior seng belaki kepal kaham bo osai songjak mani 50 years kazak Apani bagai seng o tinini o sini program o sungai baksa tongmani bagai te oro phaya asuk tong phaiman bagai phadana belai hambai apani bagai seng phari seng bonobo risar lainai te volunteers norok je phadar jaga tongo aron thangai kisab ernani bagai norno koyu ya pha khorob de phade seng palke hambai Father no hingke seng tinini sini guest rok ni seng speech rok khana lakya hingke seng tabuk te kesa digi barlainai seng tabuk o jorowo seng adoration tini sini o schedule ni mote seng adoration oro khlaijak tabuk seng adoration khlainani digi o senglainai te sini o tinini adoration no lead khainai ke sini dinari ni animator Father Paul te apni logi sini choir ro botongnai Oke, seng abo tabuk dinari ready tongani bagai koyo rok no. Oke, seng tabuk adoration ni dikit hanglanya. Takuk Simon Munda, Baijal Bari Paris ni Catechist, nung nono Father kam nung jogo tongo, Father ni logi supana bagai norno request kayo. Khazani sikla te sikli sentabo jarawo sakramen kethar bisingte sen subrai Yesus Kristo bai malnani thangai tongo ang ojarawo noroni thaniyo kaisa koimun narana musongo seng phaidi sini sagno seng tiyar khlailena ojogya khlaima abarona seng bebagno
जों sini subrai Jesu Kristo ni thani ya farir na nang thamni hinba जों tini oro sini first Deanery musical meet of haibani जों musical meet hingga जों kai to no sini khabai जों sini kai to kuthar no जों bajonani resabnani lobnani bagai जों sakba जों kuthar na nang जों saimano Elambago Signogo, Musi, Jeffro, Israel, Bororogno, Kaiterway Malay Nani Bagay, Sinai Hatayo Talangro, Talangani Sekan, Kaito Niaroni, Koksak Lazamatogo, Norok Saksagno, Gatar Klaidi Nini, Padio Zorawa Sensini Joto, Wan Summa, Jenny Wanama, Sini Saya Sugya Klaima, Beba, Nasan Kaito International Yafalene. Bagai nyerogo sorang mutu keladi, nerok dia pernah zolima tongkai, azolima borona nak. Kardi. Sung mùi tung khai lấy này, tây ya phơ lấy này.
Jeffrubo, Lobjake, de Bajudage, Tong Tong. Apa Sadala de Polagatani Jingsasa, Lobjatang. Ya fango tomati tagote Jeffrubo te modun tongi tongana amen. Jeffrubo, Lobjake, de Bajudage, Tong Tong. Sacrament. Apa Sadala de Polagatani Jingsasa, Lobjatang. Ya fango tomati tagote Jeffrubo te modun tongi tongana amen. Jeffrubo, Lobjake, de Bajudage, Tong Tong. Kathar kuk sing sa sacrament. Apa Sadala de Polagatani Jingsasa, Lobjatang. Ya fango tomati tagote Jeffrubo te modun tongi tongana amen. Oh my goodness, Supra Jesus. Nini hamjak mabai. Tabuk ting nono baju lain na bagay. Nang ting no jora rinani bagay. Oh my goodness, Supra. Nono balay ke hambay ya faru. Chile papi chingle sumso bay kuflong. Bahan betul ini barokang ngay. Kebam jorao chini samung ra hambiya citra. Fia benang chingno balay ke kairok jage. Chini sumso krak nakare. Nono malay na bagay nang chingno jora rika. Abni bagay no subray jiso. Chino no balay ke hambay ya faru. O jorao nono baju lain na bagay. Nono hambay rilay na bagay. Nang chini Mohorpara Deanery ni. Kebam sikli rokno oro tubuka. Nini hambay di waise. Nang barok no oro rohor ka. Barok oro sok baik ya. Abni bagay no jiso. Chino no balay ke hambay ya faru. Uturok no. विश्वास के और पाइमन जाए पाइनाई रो चिनी सिकला रखनो निने हमारी भाई कोबल जादी हो सुबराई जीसु नोनो रितार न बगे निने फुनुक जाग लामाओ हिमलाई न बगे नंग चिनी जोतो सिकला रखराओ नोनो बाजू लाई न बगे निने तनी सूरी लाई न बगे नोनो बोरम लाई न बगे नंग चिंगनो जोरा रेखा अपने बगे न ओ सुबराई जीसु नोनो बेले के हमारी मारियो चिंग nang ching ni biskang o tobo tonge ching na hamari reo tongo nang bai tonge ching ni lama o nini hamjak maro paye tongo abane bagay na supray jisu o jorao विश्वास कहिए वो 40 मिनट बिसिंगो नोनो हम्बाई अफाल नहीं न बगे नीनी कायरोक मानो बगे नोनो हम्बाई री न बगे चिंगोरो सोकबाई क्या बड़ी बगे ने ओ जीसो नंग चिनो चिरी लामाओ नीनी हमारी भाई उफलों जादी ओ सुब्राई जीसो नोनो बाजुलाई तोंफ्रो नीनी फॉला के तारनो चिंगने बिसिंगो रोहर जादी फॉला के तार भाई कबल जागे Chini lama nung ketar kelai jadi oh subrai Jisu, hambai Jisu, hambai Jisu, hambai Jisu, Haleluya Jisu, Haleluya Jisu, Haleluya Jisu. Tahu ceng, Chini biskango Chini subrai Jisu no, Chini bokrok bombe, bono ceng, Chini hamjak mano funuk nai. Padingge sengjoto yak shakati salayana. Come, let us all raise both our hands up and let us praise our Lord with a loud voice. Padijoto no yak shakati salay. Kai to ni mungno korang keplai be lob lainai. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Kai to ni mung lob jakton. Khai torne mong lom jatan. Kai to ni mung lob jakton. Amban lom jatan. Ketang kai to ni mung lob jakton.
Tony mong love jatang. Subrai jishni mong love jakthon. Subrai Jesu ni mong love jatang. Subrai jishni mong love jakthon. Subrai Jesu ni mong love jatang. Pola kathani mong love jakthon. Pola katani mong love jatang. Pola kathani mong love jakthon. Pola katani mong love jatang. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Let us take our seat. Jotono asuglanai. Can someone get a chair for Father, please? Father, get jotono sun. Chini kathang kai to ni bukhak nashiglayan. Come, let's each and every one of us come. Let's look at Jesus. Today he is here on the stage to bless each and every one of us. Chini kathang kai to oh monjur shakat tini ching jotono hamari renani bagai phai sopaija phai dibono jotono puitu krak bai tai kha ko fur bai bono nashiglayan tai kok salayan. Let us look at Jesus and let us talk to him. Chini kamiwo, chini parao, kabang masikla sikli roktango. In our village there are many youngsters, but among them today personally Jesus invited only me. Chini kamiwo kabang masikla sikli roktango ani taku bukukshon. Pia anosi tini subrajisho nungui bini thani tukha. Mohorpara Perisho. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Manuno kai torano nangzagu. Bini hani samang tani baya anu nangzagu. God is in need of my soul and my body for his future mission. Jeremiah chapter 21. Nakadi chapter 1 Jeremiah berem sa rem hunke bao kaitor tiari Jeremiah no samani tongo nono ang nini amani ogo chuya sakangno ang nono chongi paikha tai nini mungno ringai kathar ke paikha. In Jeremiah chapter 1 verse 5, Lord is reminding us clearly that he has called us by name before he formed us in our mother womb. And I believe, we all believe, that person is me. That is the reason I am here today. Praise the Lord. Hallelujah. Padinge kasher samang bai. Sing hai no hai kai to no love life finai. Chini choir group please. Sing joto ya fa khorob lai kai to no love lai nai. Ada samang ni bishi. Sunday,
Hallelujah. Hallelujah. With the loud voice, please, each and every youth, I want you to praise God with a loud voice. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 방사 부팡 감의 동안우카 보 부팡노 감의 동안우카 피아 감 프로비 탕수야 응마바 보 부스강 아고카 아고 프루 가이들 보노 하이히니 샤가 무시 오 타잉카 그탈 니니 야공 니 야클랍노 크로기. One day as Moses was approaching towards a hill where he saw a bush was burning, he tried to observe nicely what is happening there. And as he was moving forward, a voice from that burning bush said to Moses, Moses, this is a holy place. Please remove your sandal. Afro-kaitor bonosaka angse nini kathang kaitor. I am your living God. Angse nini kathang kaitor. Musi logi lagano. Yas ko sungi krobo. Tamni bagi hinke kathang kaitor ni buskango neng ang hai sungganang borok phanani bagi jogia masanya. We the sinful people, we are totally unworthy to come before Jesus. And in the same way, the bread that we can see on this stage right now, it's not a simple bread, but the real, true Jesus. Jengjoro awan nugu awa chini kathang kai dorsi. Chini buskango tini chengbai malai na phayu. Musi bai hatai shaka malai na phayu. Abun bagi chengbono katung kazabai tong tholai lobna nangu thasiang saka. Chini kamyo kebang ma sikla sikli tongo. Pia tini kaitor anoshi nangzago. Ang bai se malai na musung zago. There are many youths in my village, but today Jesus
called me personally because He wants to meet me. So come, let us again praise the Lord with a loud voice. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. 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 Haino haisin joto basalai taikesher samang lesabrai. Let's all stand. Yafa kroblai pal klai harisin kaitana loblai nai musi nakani David Jeffrey kaitani buskango thangka bo khatung khajabe asike bagrum bagi musaka bini shang risdei klai thang bosri maria. When David was in front of God, he was so excited. He started dancing, and even he was not knowing that his clothes was out of his body. So come, let us praise our Lord Jesus with a loud voice by clapping hands together or by dancing. Let's all clap our hands. Jotum yava klorenai. Manki kita bisma kolai nai. Ketang kai tu ni bisma padi. Love and sitting up for Kaito. Hallelujah. Love and sitting up for Kaito. Hallelujah. Love and sitting up for Kaito. Love and sitting up for Kaito. Love and sitting up for Kaito. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Love the sitting Jesus Cristo, hallelujah. Love the sitting Jesus Cristo, hallelujah. Love the sitting Jesus Cristo, love the sitting Jesus Cristo, love the sitting Jesus Cristo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Love the sitting Paul at the time, hallelujah. Love the sitting Paul at the time, love the sitting Paul at the time, love the sitting Paul at the time, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come, let's all close our eyes. Hari jatna mok
kolmukum layana yak kainini no khaklawaton mainai. Let us all close our eyes, put our both hands in our chest, and let us reflect one Bible passage. John chapter 14 verse 15. Phadi mokol mukum lai yak khaklawaton wi. Bible ni kok thai laishno tie le. Subrajishu John Berem Tibrui Rem Hanke Sa Arabo Shamani Tongo Norok Tawanadi Afanobo Poito Kladi Anobo Poito Klogni Fayasakan Kamini Fayasakan Pia Kaito Borno Shaka Noro Ano Hamzakani Kok Makranai Abonka John chapter Berem Tibrui Tang Hanke Rem Tiba Noro Ano Hamzake Anikog Makranai. If you love me, you must obey my commandment. Jeng Kukwino Kaitono Hamzanai Rock. They Kaito Sonor Tawanadi, Tawan Himaban was not in Tiar Karika. Chini ordinary program of Pani Bagi. Teaching one of Kubino Belai, Belai Hamzamani Togo, ah Hamzamas is not too. We really love our Lord Jesus with our heart and soul. That is the reason we are here. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And one proof is me. Just day before yesterday, my mother passed away. Last 25th, my mother passed away, and I was crying with a lot of sadness in my heart. Even I have no hope that I'll be here. Angoro sok paen hani ang asa bukriani ama thane 25 tarik thui thamani bagai. Mai tui chama krei lumui mia horok laija. But suddenly, today my parents preaching in the form of Jesus, I believe he called me. You must come with me. Neng ang boy finance in nangnai. Ang saksak wan suka. Ang subrano hamzake. Ang thanishin nanatan ye father, sister, brother, catechin sikla shikli rok. Je kaito be chongjak borongha kaito ni chong horse. Boro ano tini thana nangun sakamane kaito ano nangjagu. Tai ano tini kaitor saksori hame pano tui bini buskango basari mani. Basari mani obang tini wasu kaito na hamjagu. Tini o hayo basawi bini kokthai kothmano bini buskango basawi norno pinani bagi. Jesus loves us so much. Kaito suno belai belai hamjago. Kaito suno belai belai hamjago. Padinke jottuno shiring shiringe tongui. Chini khani kogno kaito ni kaito be shalayan. Come, let us remain silent and talk to Jesus. Our personal word which we want to express to Jesus, come, let us express it in a silent. Ajurang ko ne chini kwar guno manghe please phola kathan samang nadi. While our choir group sing Holy Spirit hymn, come, let us all talk to Jesus in silence. Mokol mukum la yu yak haklawa toni phadi. Kai tur bechin kok salai na. Chini subra Jisu je ani buskango hayawo tabu kethang tong tong bobe kok salai na. Tan ke bo sau noro ano hamze ke ani kok mag na tai ching bono hamze ma bagino. Oro tong tan ke bini kok khana manino. Singor tini maaf hai kya ching bini ko khana
hai ke kwal guru phola ka than samang resam fu person kai to kok salai nai habis ini so mokon mokon mai poito grapa oro baksaba tongu nong no khungo problem nizak hai pono sopaya baksaba tongna ma baba bai khapilaya hai pono sopaya baksaba peri so kulta ha sopaya mane kai to no hamjama bai kai to lama khari kha al kai to chini busan tawu tong yak tisana nai chakro mokol bukum nai kai to chakro left raise our hand let's raise both our hand and talk to Jesus
파이팅게 따북 जों 저토노 거럭사게 수리라이네 스페셜 웨 디니니시니 지니 모호르파라 디나리 youth meet com seminar chengha tai chengya sekang no cheng tini kaitor bai malai nani tai kok salai nani tai bini hamar no yasanani bagi ok kahang jora kaito chuna rakhaba phadi cheng jotto khoroksa kai je suri namu chuna rok nang koi namu chu basa di eba asugi khorang kaplai bai suri di tamni bagi hinke chini je kuno panda chengya sikang chini kathang kai tuni hamar no ching belai nango. So as we are in the front of Jesus and as we have begun our youth musical mid-com seminar today, first we need the blessing of Jesus. That is the reason Jesus is here in front of each one of us. So come, let us pray. All those who want to pray, just open your mouth in a loud voice and pray one by one. Ang saka, tini ang haimang lakamuni tako buku father sister so. Mian is yang lumani mai disen. Fia Jeffrey father saka, nang tanan silang saka father ang tamang. Banong gari bay nafay kaya manang wan suka. Kahit rono nang zama bay na asik zoti father saktaru. Mane God need. God has. That is the reason we are here today. I tell you today I have no hope at all that I'll be here because I need you. Ang nono nang zagu. Padingke. O saltam program. Chini ka thangkai to subrai so kaham ke tidul tu nai. Jesuri manai khorosa ke sunani bagi ang tabuk joraru. So I give everybody chance to say a short intention prayer now. Wachuk naha dei sansanos nambai or kutumu kaito. Nini mungui subrai sangopanda songso. Mayaganang kaito. Nini kairoma tidulma karike subrai. Sangmung saklay maya. Chino 3 days program na kaito nintaniya paro. Subrai nang sakbay tamasuna salama tongo. Narokana kari mung saklay maya. Yes Lord Jesus. Nono kari sangmung saklay maya kaito. O subrai nono kari mung saklay maya. Nang saho. Jeng joto ni bede kaitor nang nayo nang musung na batay tang tanay subay o kaitor Jisu sing o langma katang tong sa kaitor sang nang bay tong ay tanginay sang batay manani abo hay kina subay Jisu o panda bo kaitor tiniro manjak nai joto siklate siklirong na kaito mai ganang Jisu mintani ya foro tini oro phaimani kaito progot 3 days ni program kaito buksa proki tangne tangthum subrai Jisu the flaming the fire of love
hamzamani hozlai khao tuinai te kubun chini mothao chini peris jengbo kai tu hozlai penang manatei nini hamzam mono sang peri manani bagai osubrai kai tor nang sungot subazadi intane ya faro subrai chini khanoni intane ya faro subrai o jisu nang lead khaide sini lang mano tayo program no ang bebag non intane ya faro ang bebag non intane ya faro ang bebag non intane ya faro subrai Nintani osaltam chakra nograi rok phainai singnoni ni kok thai bai iti sanani ne der PJ Joseph hanung surprise nono srau pai phlia hamai thansa te thupsa khlaimane bage kai to bises ge surprise sentini haksal sampani ge sentini ojrao kai to nusuno tini thupsa khlake kai to bises ge kai to nungsuno naikoli tongo te tudiri tongo te nusuno yakana musun ge surprise osba jisu nungsuno yakana musun yang tino sunguli ni khaniwo nungwe baksa sung kenengai tongmani osba ina sungwe baksa Sesungguhnya belas kali disebut. Mungkin mau terus sebut Yesus ini nanti apa? Ya Farisri sana. Biasa kita sentini wo, seni yud mungkin sentini wo, sentini roh kaya itu. Sentini wo, tini punya si payah zara sentini. Oh, zara wo sentini. Participate kaya sentini wo, sak zoram soyi sentini oro. Biar sen. Kaya tani kok thai rona sen kau kosong boy. Kaya tani kok thai rona sen kau sabui narga mana ni bagai. Sesung. Tini tinang ni bagai seng wan sugui seng yap ni semani kai to ni kotma ka hamang seng tebo seng piri manani te kai to be seng halal boy to mi manani osbai na seng no hamare izari subra jisu te bise singke te bo ya farisri sano kai tor tini o hayung has saka osbai jisu tini seng tabo o iot ni bising seng nugoi to mo tam ni ke hamya bai saya bai mang tabo ozak kelgai to mo bororo Kami keseng dulu, oba hai zakani yogi maya tabu ko, tini seng drak teh hakibat kebang ma, oba hai feksenai mani bay, borok tini yogi maya anggai, arani yoksai maya anggai tuan bagai kai to ni tani ang yap maru, oba bay seng calui, tini kai to sisni bagai mutang naisa, bos seno fiok naisa, bos seno mutang nai gai seng tini bini tani utong imani, o sengsani, o jolma jolsani, o hamya sidra nungra bay seng tini wa. Kobol saya uitong gay, Jisu ni thane khabera wai, Jisu ni khakaham, Jisu khairama ganang, Jisu maya ganang, Jisu subama ganang gay, bo hai ni seng tini khairama ganang gay, o sengsar kotor ma wa, suba Jisu ni thane seng khabera itong mana bagay, o suba ni khairama saja, ten suna hamari khadi, ten suna bilas khadi suba Jisu, te bisa sing ke suba Jisu, tabung khaseng serengani zora suba Jisu, tabung khaseng bebak Ngi tong thani was subai nang sino help khadi nang sino subari subai Jisu biche sing subai Jisu sing tabo sing nai zik tongo tamni ki odrawo bebag sing thang thani subai bebag nang ni musung tike nang ilam de subai Jisu mai grang Jisu nang tiri ilam bak ni bising sawo Jacob chapter 1 ni pasal sau tini narok ni bisingo simung kering to hake noni bisingo tini ilem kering to hake kering to hake nor sandi kai to ang dormo bebang yak phele renai samani tum se obai kristu ba jishin thani wo kai to ni kharama bai kai to suno supungui sing san matai ning supungri kristu ba jisu phari osur marano kai to thani pal khaya frasule osubra chini Makna
Adi. O Magnang Subray Jisu. Chingo Dorawa Nona Beleke Hambaya Faru. Ini Kairok Mabai, Chini Mohorpara Deanery ni, Joda Joda, Parish Rock ni, Baksa, Chini Sikla Sikla Koro Kutumayo. Nono, Poitoklai, Chini Bikaro Ninitani Kaberai, Porok, Nono, Aru, Motano Bo, Poitoklaya. Abni Bagi Subray Jisu Jorao, Chini Parish Rock ni, Jotto, Sikla Sikli Rock no Nini Hamari by Kobel Jadi. Kuboy lamate himlay na bagay ng borok no fanri jadi. Tay painay tinini sal no kasaltam nini kairok mabay nini kok no kaham ke acha gay. Pero marok no chingli lama mo kaham ke yacha ke. Omrok bay tong na bagay. Bisat kay nini pola ke tarbi kobol jagay. Nano ham jagay tong na bagay nang chinijoto yutrok no lama punok jadi. Pwede diyang pake sobray ni Tani Surilayana. O sobray, chini suri mga jadi. Kaya magandang Subray Jose Cristo. Nono paipaya hamay mayro alpha. Tamne hingke sing sukjaya borok ni thanibo alpha. Senghay senang borok nang belai na hamzab o kaito. Senang bay mal brum na. Nang senay yak tolay. Nang bay sing tongay manate kay nang senang pani di o bugra Jisu Kristo. Subra Jisu nung nini elabo nang samani tongo. Puruk jak mapusap di nibiso. Nang ni kapang ni dugar na ang buwi tong puru. Norok khulogori di to jolma jolsa hamya saina khibiwi brogni khapangni dogar na phiagoi subrai broni khawani ni kokthai ni kograng sak na toni mana se subrai nang phandi di nang subari alpha magnang subrai debo maya phar subrai sung nini thanewa sanani sung suksaya hapana nang sungai chanjak tani musung sak ko kaitor magnang alpha chini otir pra hasdewa belai kena seng orai pare unza chini o tirpuri do pharo magrang subrai tam ne ke ni thane maya pharo chini sikla sikli rakno chini o kuba ma sikla sikli rakno father da sister ngai manani apha nini o sungsar ganangani ni kokthai korang chana pirnani subrai chini tirpra hasteni beba wansuk tongnai rakno father da sister ngai tongnai rakno Dai sister, dai father na musung na kai ta kon khorgon ashibat uklung klaidi subrai tai tini chini tir pra hastewa father dai sister thangjak roto subrai nung brok to kaham kurung khani ni nini kok thai kok na pinan bang subrai nung brok na bless klaidi o alpha phading sung subrai thani chini otir pra hastewa kabang mano father sister ngai manani bangai dai chung tini ni sima subrai jishini thani bo Khabera will be in a Kotma Kahamno sing Piri Manani. Pari Abram Baga Magnum Subra Tanio Pan, Kayapre Suri Salayana, O Tebo Surishana Musungo, Katangai to Nintani Yafari. Chini Tiprasa Dofano, Nai Koli Tongnai, Kabang Mani ni Chongzak. Ni Merano Naikon Bag Kabang Chongzak Chini Osai Kata. Most senior chini borong nang Reverend Father Holmes, Father Robbie, Father Albert, Father Lawrence, Father Paul. Take about my Holy Cross Fathers, Salesian Fathers, Jesuit Fathers in Tiprahas to Jesam Kato. O Afa nang borong no nini kubui, Pola Katari, Tiduli, Tamni Bagi Hinke, Matthew Berem. Chichuku tang erem chinai aronang shamani tongo kai to ni hani bagi je kai je ui to manai boro hamsaja o afatini boro ma fa takhu bukhu khibi chini tiprasa dofani hamkrai no nai tini boro chungbai baksha tong tong
O Afa, borok no nang chubadi. Tamni bagin ke borok se chini mera mereng nai. Borok ni jare se chini tini tabuk chini ti prasad of habaskang aguktan. Lord Jesus, enlighten them, inspire them, and always be their guide and light when they are in need of something. Fadi Subrantani Yafarishuri Samanai. Also, Joto basalanai, take a share some pal, Kirasabanai, our Yaglosini, final hymn type by Tabukatanai. Joto Yafa Problai, Sankaitono, Lobani. Joto, let's everybody clap our hand and praise the Lord. With a loud effort, everybody. Come on, let us praise our God, our Lord, our Savior, our King, with a loud voice. Everybody, come on, let's all clap our hands and praise the Lord with a loud voice.
once again raise our hand. There was a yak shakati salane, kaitana loblane, awunyagulo, adoration hymn resabi pailene. Once again, come, let us raise our hand and praise God with a loud voice. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Kaito ni mong lob jakton! Kaito ni mong lob Kaito jata. ni mong lob jakton! Kaito ni mong lob jata. Subray Jisu ni mong lob jakton! Subray Jisu ni mong lob Subray Jisu jata. ni mong lob jakton! Subray Jisu ni mong lob Hola jata. kutha ni mong lob jakton! Kolagatan ni mong lob Hola jata. kutha ni mong lob jakton! Kolagatan ni mong lob jata. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Baju laiman ni udah campur. Adoration. Surilayana, Hokaita Vanama Singsa Sakramono, Borom Rimabai, Nemetan Jakram Brankatan Tomplai Nai Subraji Sukrasuni Mangai. Amen.
Gracious Sing Joto Paul Kechini Kathang Kaitono Kulum Lane Jeffru Father Subrajishno Saka Tisha Ajo Joto Krok Bomi Kulum Lane Afas Hazlate Folak Thani Jing Sasa Love Jakthun Afas Hazlate Folak Thani Jing Sasa Love Jakthun Afas Hazlate Folak Thani Jing Sasa Love Jakthun Ama Melni Resamung Nalane Chini Adoration or Nupaika Joto Asulane Ama Melni Resamung Tamshan
Kulumu meri khairma kuplung zak subrai nang bai tongo berini berewa nang hamsajak ninok sinibatai jisuba hamsajak O kuchar chunga meri kai tuni buma sang la simsa gnanja tabu bo te sing ti probo chini bagai shurja de amen afa sajla tei folakathani singsa lobjak thang ya fango tong ma tui tabu te je probo te ngol brum brum tangui tongana amen khapangni jisu chunga kharok ja de khapangni jisu chunga kharok ja de khapangni jisu chunga kharok ja de sungno subanai kai doni buma chini bagai shurja de chukna hani swari tei solontiaro chini bagai shurja de afa sajla tei folakatharni mungoi amen Ke belaikan hambai sini Father Paul sini dinner ini animator tai sini prayer and worship ni sini secretary Mr. Simon borok sungno kaham krungke natatoke adoration khai remani bagai tai sini khano serang remani bagai phaiti borong ni bagai sempal ke ya pakrobai hambai relaya Phaiding ke seng next program